قسمتکارên mizgîniyê. Wek endamên yekbûyên laşê Mesîh, divê em ji Xwedê û ji hev re xizmetê bikin. Peyama hezkirin û kerema Xwedê ya di Îsa Mesîh de ji cihana xuyayî û nexuyan re nîşan bidin. Niha di vê qonaxa peyamê de em ê bibînin ku Pawulos destpêkê de pilan kir ku duaya xwe temam bike. Nemaze ji bo bawermendên miletan lê Ruhê Pîroz fikrê wî girt. Ji bo ku em vê yekê bibînin, divê em vegerin û duaya destpêkê ya ku wî ji van miletan re dua kir bibînin. Bawermendên necihûtî di duayên de bûn, lê Pawlosê şandî eleqeyek taybetî hebû ku dua ji bawermendên miletan re bike. Da ku ew dua bikin, dikaribûn bizane ku hêviya wan bi Mesîh re wek heviya hêviya ku bawermendên di Mesîh de re hebûn. Ji ber vê yekê em li ser vê duayê bifikirin ku ew ê bimîne. Ew di Efesî 1 û ayeta 15 de dibêje: Ji ber vê yekê min baweriya we ya bi Xudan Îsa û hezkirina we ye ji hemû pîrozan re bîst. Van peyvan bibînin bîra xwe: bawerî, hêvî û hezkirin. Lê li vir ez qala bawerî û hezkirinê bikim û di dawiyê de ez hîn jî spasiya we dikim û di duayên xwe de we bi bîr tînim. Pawlosê şand bi taybetî ji bo van bawermendên miletan çi dua kir ji ber ku Xwedayê Xudanê me Îsa Mesîh, bavê rûmetê, di zanîna xwe de Ruhê şehrezarî û pêxameyê bide we. 18 Cavên têgihiştina we rûnî bike. Da ku hêviya banga wî çi be? Em ji çarçoveya dizanîn ku wan jî mîna bawermendên cihoyan xwedî heman hêviyan bû. Lê wan zehmetî kişand ku têgihiştina ku hêviya wan mîna hêviya bawermendên wan ên cihûyî ye. Bi gotina Pawlosê şandiyê ji ber ku hûn bizanin hêviya banga wî çi ye û dewlemendiya rûmeta dûratiya wî di nav pîrozan de çi ye. 19 û mezînahiya hêza wî ya li hemberî me çi ye. Ji bawermendên li gorî xebata hêza wî. Piştî vê duayê heketê bîra we, Pawlosê şand rava dike û dibêje ku em hemî di Mesîh de yekin, çi cihû bin çi necihûya û di navbera her du koman de ferq tune. Niha ew tê ser beşa sîsiyan û hûn ê bînin ku ew dixwaze nimêja xwe temam bike û ev tişta ku ew difikirî lewre dibêje ji ber vê yekê û ev hevûka destpêkê dişibe hevûka ku di beşa yekem de bi kar aniye dema ku gotiye ji ber vê yekê an ji ber vê yekê. Ji ber vê yekê gava ku min baweriya we ya bi Xudan Îsa re bihîst. Pawlosê şand rêza ramanê temam dike û dibêje: 1 Ji ber vê yekê ez Pawlos ji bo we hûn miletên din ji bo we girtiyê Mesîh Îsa. Piştî vê yekê ew sekinî û got: Eger we bihîstiye em meraq dikin, we bihîstiye. Li gorî kerema Xwedê ya ku ji bo we ji min re hat dayîn. Li vir du piransîzên me hene û ji Pawlosê şandî berî ku dua bike, dev ji çûyîna xwe berde. Da ku ravakirina banga xwe ku ev e. 3 Wî ku wî bi wehaya sira ji min re eşkere kir, wekî ku min berê bi kurtî nivîsî. Beriya wê Pawlosê şandî di vê nameyê de bi kurtî ev mijar rava kir. Ew dibêje: Bi vê yekê çaxê hûn bixwînin, hûn ê bikaribin zanebûna min a sera Mesîh fêm bikin. Ji ber ku Pawlos 3 sal li Efesê bû û li wir dêr ava kir, mirovên li wir fêm kirin ku ew xwedî banga taybetî ye û ew dikare gelek caran serpêhatiya ku li ser rêya Şamê hat serê wî parve bike. Di encama beşdariya wî ya di vê ceribandinê de mirovan bawerî bi Mesîh anî û çawa ku Xudan jê re digot ku bibe qasidê miletan. Lê em dibînin ku Pawlosê şandî li hember dêrên duyemîn ên li Asyayê dilnerm bû. Ji ber vê yekê ez di nivîsê wî de dibêjim ku hûn ê vê yekê bixwînin lê hûn ne xwediyê zanîna tevahiyê bin. Lewma jî ez
جوی مجاره جاره کدن جوارا بد بیجم او من چاوا اف ریزار فهم کر. یا کت نفش پیش روژه ده جکر مروفان را نهاتیا زانین. وکی کوه نها براه شاندیان او پیغمبرین وی ین پیروست خاتنا اشکره کرن. پولس شاند بیجه کوره خدا نتنه جمن را هات اشکره کرن. لیره جپاتروس، عاقوب، یوحنا و شاندین دیامین را هات دیار کرن. لی خدا گازی پولس کر و پشتی کو مامستایک جوی را دیار کر. وی او گهارد پشتی امتحانا کو لسر ریا شامه بو. کو او 3 سال لور ما و بو شاگرد ایسا. پولس شاند گوت از هیم بوم کو ملت پارویرسن. راستی پارویرسن. ما هند بینن کو رامانا سرکه چاو دناف پیام ده بره کو پیک ده هرکه. او ده بیجه کو ملت ویرس او اندامین همو بدنینه. ده میراس او بدن ده بشدارن. او به مزگینی ده سوزا مسیح ده هفپارن. ایدی باورمند نجهویان و باورمند جهویان تنه. او ایدی تو دنداری تنه. جبر کو یکن از بوما خلام وی. لگوری دیاریا کرم خده یا کو لگوری خباتا هیزا وی. جمن را هاتیا داین. دعا لی پولس شان بری لسر هیزا وان مروفان پیوی. کو هیزا خده لبانگاوی یا کسانه بکار آنی. و او وردوام دکه و بتنی دبیجه. بنده 8 جمن را جهامو پیروزان کمتر. اف کرم هات داین. تی بیرتا کوی چو گود. چاقه پولس نامه خواه یا یکم جتیموتی را نویسی. وی لسر خواه گود که او یکم گناهکاره. وی گود که او تشت عجیب بو که خودی گازی وی کر و وی جلسر خواه گود. 13 از اوی که بری کفر تنگاهی و چارکر بوم. و پولس شاندیه و ها بردوام کر. لی کرام خودی از خلاص کرم. و گازی من کر که از خدمت بکم. 8 چمه که جهامو پیروزان که امتر اف کرم هات داین. دا که دناف ملتان ده مزگینیا دولمندیا مسیح پی حسباندن دبن. و این پاشین جهامویان به جهو نجهویان را. ده هفپاریا سرا که بسالان لبه خدیا افراندی هر تشت بم عیسی مسیح فشارتیه. اف سرا گوش شاندیا را هاتی اشکرن چه بو؟ ده شپوکو نها بریا جوینه ده سرواری خدیا پرالی جه سرواری و هیزا لجیهان ازمان را بزانین. دیر اکلسیوس آنگو بدن و مسیح لور پاولوس شاند پی و دیر کاتولیک و شاندی بکارتی نه. دا که او ایدی بریا دیره لسرواری و هیزین لجیهان ازمان را ورزانین. شیطان و ارتشاوی یا رحین خراب چاوین خواه لوان دیر عجیبه. یک جو آرمان جن سرکه یه شیطان ابو که دناب مروفین ملبتا خوده ده یکیتی و حسکرنی خراب بکه. و پاولوس شاند ده پیام خوده لهر داره و پرسکریکی را دگهینه و دویجه. ام ده مسیح ایسا ده یکن. او مجار او یا بالکش اوه که ایسا لسر و یکی بیوی. و من ده گوتاره کدن ده لسر و یکی آخوی. لی ایسا تشتک جشاندیان را گوت که دبه که وان جی بیر کربه او ده مزگینی یوحنا باشا ده حجمارا 16 ده هاتیا نویساندن. شوان قنجه 16 ده بیجه او بزین من ین دن جی هنه که نجوی کریینه. میین دن کینه باورمندین جملتان جبو باورمندین جهو و تای اف انبار اوه دوی از جی بینم. ما هون نه کف خاشن کو خدان ایسا اف گوت چمکی هون این کو گوتنین من این جملتان را دبهیزن. میین دنن. آن هون میین دنن. دوی از وان دیسا بینم. اوی بانگی من ببهیزن و ببن یک باز و یک شوان. وارن ام پرسک پراتیکی بفکرن و از بهیسانی دکارم برسی و بدم. هر دیر حرمی به چه آیی پراتیک دکاره و اف گرانی جبر کو جیهانا چاوا حسکرن یکیتی و یکبونا روح دبینه. او نکارن وید دیر گردونی و شاندی ده ببینن. جبر روژا پانتیکوست
آنگو روژا کو دیره جه دایک بویه. هیا روژا کو دی ایسا دیسا وره و دنیای. لی مروف وان تشتان به دیرین حرمی دبینن. جبر ویه که ده برانسیبا یکم آکو دنامایا پاولس افسی را لی کولین کر. بالکشان سر ویه که کو دوی ام چه پرسپکتیوا دیرین حرمی بفکرن. دا کو ام تشتن کو پاولس لورد بیجه جی بجه بینن. هر چند او هر جاره کو او وی پیوی بکارتینه. آنگو دیر بحثا دیره گردونی و شاندی دکه. جبر ویه که هر دیرین حرمی دکارن به چه آوین پراتیکی نشان بده او جهان را اثبات بکه که خودی بکر خود جاسوس مسیح جبو همو مروان ناگینیه که خلاصی پیدا کریه. براستی پاولس شاند ده سر وی پرسید ده پیوه دما کو او ده گهیجه بشا چارمین. ازی بتنه ویه که بوارا پاروا بکم. وکی که خلق دست پیکه و دست پیکه جبو پرانسیپین کو ام ده شوپینن. پاولس شاند ده بشا چاران آوه نامه ده وها نویسی. از جوارا لاوا دکم از ده خودان ده گرتیمه. پاولس ده گرتیکه ده بو دما کوی او نامه نویسی. گرتیکه ده بیرا ما کو پاولس شاندی گاوا یکم بو کو یک جوان نامه نویسی. 4 نامه نویسی بو. او نامه کو چو دیرا افسی و دبا کش دیرین آسیایی را جی هاتو بلاف کرن. ویش خلق کولس و خلق ویلای من را جی نویسی و دیار کر کو او ده دیرین حریمی و نه ده نامه خود ناوین کسین جهی ین وان هر دو دیران آنیا زمان. پاش وی که وی نامه که شخصی جه فلیمون را نویسی. یک کو ده دیرا کولس ده بو. یک جبر وی که پاولس شان ده بیجه از کو ده خودان ده گرتیمه جوا لاوا دکن کو هون به شوازه کی لایقی وی بانگا بمشینن. کو هون به هاتنه گازی کرن. بانگا گو پاولس شاندی بحث دکر چه بو؟ بانگا ما یا جبو خلاصیا بسایا عیسی مسیح وکی باورمندین جهو آن نه جهویان. جبر ویه که به همو نفس بچوکی نرمی و بین فرهی لایقی بانگا کو هون جیره هاتنه گازی کرن بمشن بنگها ببند بونه و چه کرنا چیه؟ سربلندی و قراتی. پاولس شان ده بیجه به همویان را بمشن نفس بچوکی و نرمی و به دور فرهی یا جناچاری. به حسکرین ده به هفدوره نرم بن. 3 ام حاول ددن کو اف گوتنه که سرکه جبو پرسی و وی پرسی. کو ام تکارن جبو دمه که دریج لسر با آخوون. و ام چاوا دکارن وی یکی بکن 3 حاولدان جبو پاراستیا یکیتیا راه ده گریدانا آشتیه ده. جبر وی یکی پرانسیپی ببهیزن. وکی اندامن یک بویی هین لاش مسیح. ده وی ام جه خودی را خدمت بکن. و جهو را خدمت بکن. پیام خواه نشان جهان خویایی و ندیتو بدن. بسایا عیسی مسیح حسکرن و کرام خودی. ونگه و پرانسیبن جیانه. لیکولینا انجیل پرانسیبن مزگینیه ین کوپه ده جین.